emhlabeni ngibingelele uDavid wanamhlanje usayelo ugu ngasifumanisa omngaphambili bakumthetho umthandayo uNkulunkulu umthandayo uJesu njengoba ngicula lengoma ukuthi kwehla bazofela izono zethu sizobonga namhlanje into enziwa uNkulunkulu uJesu ngekhathi bembulala hayi ukuthi engenawo amandla ukuthi ababulale bonke ababefuna ukubulala futhi uNkulunkulu wenza ubuhlungu kakhulu ngesikhathi indodana yakhe isibethelwe uNkulunkulu unamandla okwenza izinto zenzeke uNkulunkulu wathuma ingelosi hayi izingelosi ingelosi ebhubhisayo yayobhubhisa amazibulo ase-Egypt iyo lapho uNkulunkulu ekhombisa amandla amamiliyoni abulawa ingelosi eyodwa kanti uJesu uma ngakaze uhlangane naye awuzama ukuthi namhlanje uhlangane noJesu haleluya uyabona namhlanje kungenzeka ukuthi iphasika lokugcina leli buka izinto ezenzakalayo ziseBhayibhelini into iqalile le phesheya kodwa ku-affectika thina la sise South Africa umuzo usuka manje uthi uyahamba usuka la eTshongweni ePantshana ufuna ukucabanga ukuthi ngibele iTaxi noma ngihamba ngemoto yami ngoba upetrol usukhuphuke izinto zashiwo uJesu ukuthi zizokwenzeka sezenzeka komanje umusahlezi ungakasondeli kuJesu ziningi izinto ezizokufika futhi ziningi izinto ezizokwenzeka ngizoba mfishane kakhulu nami uba kusibiya esakhuluma ngentathelelo ngiyayibuka le ndaba le yokuthethelela ukuthi isuka ekubekezeleni uJesu wabekezela kakhulu uJesu mefika le emhlabeni wafika wavatha inyama uSathane wayekade sezulwini enoJesu umazi kahle uJesu ukuthi unamandla kangakanani kodwa mesembethi inyama uyahlwa uSathane ukuthi uSamuJesu lo wayinaye ezulwini usamfanisa nathi thina esakhiwe ngenyama usafuna ukumlinga nje kalula uthi yazi uma uyindodana kaJesu uyindodana kaNkulunkulu awuphendule lamatshe haleluya abezini amen ngoba uSathane uthatha noma ubani ama-chance amen nathi sabantu la siyawathatha ama-chance ngoJesu amasosha ayembambile uJesu amboza ngengubo uJesu ukwazi ukubona ngaphansi komhlaba uJesu ukwazi ukubona into esesitheleni uJesu ukwazi ukubona wena into oyicabangayo ungakayisho wazi inani lezinwele zethu emakhaya kodwa ngokuthi uSathane wayewahlasela amasosha athatha ingubo amboza ikhanda amshaya athi prophet ukuthi ushawuba wabekezela uJesu ukuba kwakuyimina ngikwazi ukubona ngakuzobatshela ukuthi ngikubonile
uJesu wayefuna ukuthi kufezeke lokhu ayekuthunyile wabekezela. Sizoya lapha kuLuka 23. Sizoqala lapha kuverse 39 sigcine lapha kuverse 43 ngoba ngicela kakhulu lapha kuverse 43. Sizocela ukudose ufunde verse 39. Verse 39 kuLuka 23 ufundeka kanje. Njalo esinye sezelelesi ebesikhanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na? Zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi nawe awumesabu uNkulunkulu ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi. Verse 42. Sase sithi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. Amen. Amen. Babeka macala bathathu. Lesi sinyiselelesi siyazi ukuthi uJesu akenza ngalutho. Lesi sinye sihamba nomqondo wamasosha. Sithi wena uyena uKristu na? Zisindise nathi usindise. Kuyenzeka sihambe sibe igroup. Senze eyodwa. Kodwa uJesu mewukhombile umuntu awukhomba kuwe uzobehluka kulaba bantu. Saba uJesu oba nomusa kulesi sinyiselelesi. Saphendula. Sashintsha umqondo. Sashintsha inhliziyo. Sabona ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Sasithethisa lesesinye sithi wena ubonile ukuthi uNkulunkulu lo. Siyaqhubeka ke lesesinye esasivulelekile sithi Jesu ngikhumbule nxa usufikile embusweni wakho. Uthi Jesu ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise. uJesu ngesikhathi bebethela akabashumayezi bobabili. Haleluya. Yilesi sinyiselelesi esisukelayo sambuleleka sesiyakhuluma. Ngesikhathi isikhuluma iselelesi lesi uJesu wavula umlomo wakhuluma. Ngoba mawuthuli uJesu uthula. Maka wakhuluma uJesu yakhuluma. Amen. Ngezinye indlela uJesu ulinde thina ukuthi sikhulume. Engathi namhlanje singasho uJesu sithi Jesu uze usikhumbule uma usungena embusweni. Ngoba kuvenzeka ukuthi samakholwa sikwenza konke kodwa bese ngakamtsheli ukuthi asikhumbule embusweni wakhe. Sihamba nje zamakholwa sinamanikini ngevesi. Uningi okwenzakalayo kuthina. Leselelesi lesi azange size sicela emasoshiyeni ukuthi ngisacela ukuqolisa kosibanibani ngababulala. Ngisacela ukuqolisa kosibanibani ngantshontsha into yabo. Kodwa nje saveza sabheka kuJesu sathi uzungikhumbula. Sisho sinamanikini. Nathi singakusho lokho. Sinamanikini esina. Amanikini awusiwona ke ingubo oyigqoka. Waphela ungagqoka kahle. Amanikini kangaphakathi. Amanikini inzondo nayo.
amanikinika onawo phakama phakamela abanye abantu amanikinika onawo ohleba Amen. uza kuJesu kunjalo mawufika kuJesu uyeka angithi awukwazi wena ukuzenza manje usuhamba iminyaka nalamaniki lawo umuntu okwaziyo ukuphutha lamaniki lawo ngabantu bongena ensimini uqedela ubusuku ukubamba yonke indawo ubiza ngisho ingane ukuthi ngikhuthele la ngemuva lapho Jesu kunjalo ufika namaniki awuqali phansi uthi ngahlaba ngosibanibani awume kancane ngisayoqolisa kuyena ufika nawo amaniki aqala uJesu mosikhulumile akawuqala umsebenzi ungakhulumanga ulinda wena kuqala ukuthi ufuna usuyashoke manje uthi Jesu uzongikhumbula ngoba uJesu yakhumbula bese yaqala ke yaxutha awunawo amandla okuzenzela unamandla okuzenzela uJesu wayengekaza isiphambano wayeka kanjalo ukuthi ngoba uyakwazi ukuzenzela ngoba unawo amandla ingakho nje ayesiphambanweni bese lindawo yokukhuluma namhlanje indaba ingami ukuthi wengikhuluma ngithi Jesu uzube nami mawusungihlela embusweni wakho akwesikwenze lokho namhlanje sitshela ukuthi engathi iphasika ubuke ukuthi engathi unyaka ozayo ukude kakhulu ukuthi nizongifika leli phasika leli awusuke namhlanje uthi hayi ngeke lesisikhathi lesingeke singidlule ngiyawuvula umlomo namhlanje ngithi Jesu uzube nami embusweni wakho mhlawumbe wazi washo namazwi wamukela uJesu uhamba naye uyabona uyakwenzela izinto kodwa namhlanje akuthi Jesu zikhumbule usufike embusweni wakho uze nawo amaniki akho ungawashiya awunawo amandla okuyishiyela wena khonela lo uJesu ukuthi lasihluleka khona ube uyena uphakamayo awesishintshe ingqondo yethu sicela uNkulunkulu ukuthi asiphe umoya oyingcwele okuwona ozosiqondisa ungazilinda amaniki ukuthi awasuki automatically imishini kuphela automatic oppressive but usayihambela siyazenza wena muntu ukuthi ukhuluma